Ekipa, moram priznati da je moj život veoma lijep zadnjih nekoliko dana. Znači, izašao sam iz svih drama. Pomirio sam se sa prijateljem. Pregledi su krenuli da rastu i to nije kraj, ekipo. Lamon je ustanovio ljubavni život. Ja sam Lamon, za one koje ne znaju. Ekipo, ja sam postao ljubavni čovjek. Sve je perfektno, doslovno perfektno. Ljudi, drama je bila fake. Što mi niko nije rekao da ima novi drama na TikToku, ej. I ovo realno, ekipa, opet me novi ljudi prozivaju. Znači, ne znam više šta da radim, stvarno. Za one koji ne znaju, ja sam Leonardo i ja sam do prije 2 dana bio u drami sa jednim TikTokerom. Ja sam isto TikToker, by the way, za one, kažem opet, koji ne znaju. I konačno sam sad gotovo sa svim dramama, kad novi pijuni, novi tikvani su se odjednom odlučili su odjednom da dobe krila i da me isprozivaju. Ajmo vidjeti šta su ljudi rekli, ekipo. Znači, ja sam duboko razočaran u ovu TikTok zajednicu. Ja sam mislio da na TikToku nema drama, ali ne. Ljudi žele mene da vrijeđaju. Svi me žele odjednom da vrijeđaju, ekipo. Svi žele da budu na mojoj crnoj listi, ekipo. Ajmo krenuti sa glavnim likom koji me isproziva, a taj lik se zove Fake Stevie. Za one koji ne znaju koji je Fake Stevie, ni ne trebate znati. To je jedan lik kojem ne treba pažnja. Ekipa, znači taj Fake Stevie je odlučio napraviti reakciju na jedan od mojih videa. Pa ajmo vidjeti šta je rekao, kakve pametne stvari izgovorio iz njegovih ustiju. Hej dušo, kladim se da ne možeš reći nešto što bi me rastužilo. Impresioniranje. Ste mu vidjeli kako je namignuo glavom? Opa, zna on što priča. I učinilo sretnimo isto vrijeme. Ne zna. Šta mu je? Šta ti je, Stevie moj? Šta je bilo? Čekaj, napada je ekipo. Stevie je krive tablete uzu danas. Ne, Stevie, šta je bilo? Ne, vidi ga, ne, gotov je ekipo, gotov je. Šta? Rekla sam ti. Ekipo, pa Stevie, ti znaš čitat, hvala ti što si mi pokazao da ti znaš čitat. Pogledajte ovo, opa, to, sviđa mu se vic, očito mu se sviđa vic i privlači ga Obama. Znači, Stevie privlače starije osobe, stariji crnci, dobro. Dobro je, Stevie, razumjeli smo tvoje namere, ti očito si veliki fan mene. Znači, ljudi moji, evo, sad ozbiljno, vidite o čemu vam ja pričam. Znači, čovjek samo dođe i odjednom me isproziva. Ja u životu nisam rekao ništa loše ni protiv ovog Fake Stevie-a. Reći ću barem jednu dobru stvar. Barem je stavio hashtag comedy. Barem je stavio da sam komičan ja lik. Evo ga, to je plus. Ne! Stevie je napravio još jedan video. Znači, ekipo, prije nego što vam pokažem drugi video Stevie-a, za sve one koji ne znaju, ja sam do nedavno bio u drami s još jednim likom, Darijom, koji sam rekao da smo se pomirali na početku videa. I mi smo napravili video zajedno na TikToku koji smo rekli da smo se pomirali. Ajmo vidjeti reakciju gospodina Fake Stevie-a. Ćao ekipa! Pozdrav gaseri moji. Evo Lamon i ja imamo poruku koju svima želimo reći. Dario me malo prije bio nazvao i mi smo jedno pola sata ko prijatelji bili pričali o ovoj situaciji. Tako je, Lamon i ja smo opet super i nastavljamo dalje sa najjačim kontentom. Jeste spremni? Dario i ja smo opet dobri ekipo i uskoro kreće zajednički videi. Respekt za sve, uživajte. Ćao ekipa! Pozdrav gaseri. Evo ga, opa! Sretanje. Ovo je opet se dobri istina. I mi smo jedno pola sata ko prijatelji bili pričali o ovoj situaciji. Pola sata, tako je, stari boj, to ti je dovoljno da ga riješiš u pola sata, vidiš ti, znači, mi umjesto da smo ga riješili jednom, mi smo pričali, zato respekt. Pola sata je skoro 30 minuta, to je točno 30 minuta, Stevie, Fake Stevie, znači, nemojmo se ovdje zezati s matematikom. Ako je Lamon i ja smo opet super, nastavljamo dalje. Šta je bilo, Stevie, opet imaš epileptičke napade. Sa najjačim kontentom. Sretaj, jeste spremni? Stopa samoubojstva je pala za 114%. Pa, nakon tvog videa opet se vratila na jednaku razinu. Stevie, mi riješimo problem, mi smanjimo stopu samoubojstva i ti je vratiš. Znači, ovo nije fora, Stevie. Ekipo i uskoro kreće zajednički video. Znanstvenici pronašli lijek za koronavirus. Respekt za sve, uživajte. Peace out. Moram priznat, ovaj sam video pogledao 10 puta, ja sam se raspio kao stoka. Možda me proziva taj Stevie i možda ga sad ne volim više, ali je smiješan. Sviđaju mi se neke njegove fore. Znači, ekipa, taj Fake Stevie ima svoju vojsku debila. Ja imam proći kroz nekoliko ljudi koji su me isto hejtali. Ajmo krenuti sa Kezo Mezo. Nije mi jasno. Znači, ne piješ, svi stalno, aj popi. Ne pušiš, svi ono, aj zapala. Al ne jebeš mjesec dana, nigdje niko ništa, ko te jebe? Ekipa, ovaj lik je bio napisao da kao ja i Dario smo dosadni. Znači, ekipo, drugi od pijuna od ovog Fake Stevie-a se zove Ušće. Ako mislite da je taj Ušće normalan, u krivu ste.
Ekipo, pardon, otišla na 5 minuta da si uzmem slanac, jer ovaj Ušće je ekstremno zanimljiv čovjek, jebote. Ajmo da vidimo šta luda glava od Ušćeta kaže. Ajmo Ušće, skidaj gače, pokaži video. Basic TikToker. Ne mogu više. U tebi isto profil ne raste više, slabo followeri idu. Da, nemam pojma, ispričao sam im sve viceve koje sam našao na internetu, više ne znam šta bi napravio. Ovo sam ja, ovaj Basic TikToker dva sam ja, ovaj jedan je Dario. Sad gledajte šta priča. Pazi ovo, imam ideju, ovo i drugi rade na internetu kad više nemaju ideje i ne znaju kako progresirati. Ja i ti se totalno posvađamo, zbifamo se, naš fan base uđe u veću komunikaciju nego ikad, zato što se svađaju oko nas dva debila, dok ja i ti razmjenjujemo naš fan base i pravimo budale od njih. Ovo je lik genija. Ovo je lik genija, kako se ja toga nisam sjetio, ja ne znam, kako se ja toga nisam sjetio. Naravno, ovo sad kažem ljudi, ne svačajte me ozbiljno. Kao što nije ovog lika, ne svačam ozbiljno. Mene je tako drago da glumi Darija i da sa cvikama, da ne glumi mene, da ja nemam cvike. Idemo dalje. Su se genijalno. To jesam ja. I onda se na kraju pomirimo i svijet opet bude lijepo mjesto i na šta još napravimo. Šta, zanima me, šta? Daj reci mi, daj mi još. Vidi istio! Bravo Uče, kapiraš me dobro, jeduš mi sve, idemo dalje. Kažemo svima da dođu na naš meetup, organiziramo boksački ring, ali taj boksački ring unutra se mi nećemo tući, to će biti ring ljubavi gdje ćemo se svi grlit. Šta sam ja gejčina postoje, ja ću se sad seksat sa tiktokerima. Tipo, ko će se seksat sa mnom? Imam 2 kurca, šalim se, nemam. Ali bi mogu ugraditi još jedan. I ovaj jedan koji imam mi nije dovoljan. I onda ćemo se ispričati u ime svih ostalih kreatora, zato što psuju, zato što smo mi bolji od njih i mi smo superiorni, zar ne? Gledajte sve ovo. Da. Yes! Uče, dio! Bravo, Uče! Zbog toga ti kažem, sviđaš mi se, ali sam gladan. Idemo dalje. Ančička, yes! Za oni koji ne znaju ko je Ančička, ona je moja najdraža tiktokerica. Ona voli da eksperimentira. Ja da pušim kurac? Ne, onakle ti to. Ali dobro, možda ponekad. Znam da vi meni nećete verovati, ali dogodilo mi se jedno paranormalno iskustvo u snu. Nisam imala snage ovo da pričam svima se... Čekaj, kako može biti paranormalno iskustvo u snu? Pa zar nije sve paranormalno u snu? Ne znam, ajde, Ančička ima veće znanje od mene, daj, ja trebam da začepim i da slušam njene mitologije. Nisam imala snage ovo da pričam svima se mojim bliskim prijateljima sve do danas. S obzirom da se ovaj video završava, svi trk na moj profil i saznajte o čemu se radi. Ma neće nam ni reći ovdje, nego na YouTube, ne može, ekipo. Džabe sam ovo gledao, vidite, znači gledali smo bez veze video. Ančička, zašto mi to radiš? Htio sam vidjeti tvoje paranormalno iskustvo i sad ne mogu, nemoj mi to raditi. Postoji jedan hejter koji mi se sviđa, to je ovaj tu lik koji je napravio ovaj video. Kogod da je napravio ovaj video imaš moju potpunu podršku, video? Ne znam zašto mi se ovaj video sviđa. Imam ja nekih mentalnih problema da se meni sviđa ovaj video u kojem me čovjek vrijeđa i govori mi da sam retardiran. Ekipu, bilo je to dosta šale danas, dosta pošalica, a to je to od današnjeg videa. Znam ekipo, ja sam isto razočaran, nema više drama, znači da mi sad neko ide reagirat, neću, sljedećih 3 dana najmanje neću na nikakve stvari odgovarati. Vrijeme je da se posvetim ljubavi. Hvala svima koji ste gledali, vidimo se u sljedećem videu ekipu, sve vas obožavam, gaseri moji. Šaljem vam, vidite, šaljem vam bicepse, to ću vam slati, opet se ne vide. I ekipo, uživajte mi, peace out. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that crown for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah.